أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on du'arno ɓurnaɗo tagi fagon sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ko Muhammad bun Abdullah, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo e mawɓe meɗe wurɓe e fatiɓe. haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗan on fof moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. mi torki Allah yo Allah wurno en ko en julɓe, yo Allah ƴettito en hara ko en gomɗinɓe, yo Allah wurno en haka gurna moƴƴani en toriki Allah o bajjo wawɗo seyiɗo mo ronkata ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en. Allah min torike ma ƴettitumen nden ñande waɗa werde amen hara ko aljanna ma ɓurɗo towde on, ɗum ko jannatul firdawsi laala. ɓawo ɗum ɗo en weltanike o Allahjo okkorayɗo mo hayse a toraki, yeddamo o okkorama, yettamo o ɓeydanama. en weltanike o Allahjo tawnunoɗo en suuma e rowani, o tawni en hikka kadi, o newnani en kadi wawgol horgol, o newnani en wawgol naafugol, o newnani en wawgol waɗgol qiyamul layli, o newnani en huntugo huntagol e huntingol. yo Allah taw hara o jaɓani en. ɓawo ɗum ɗo fopp haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray min salmini on ka page meɗen Facebook lawol kisallo. yo Allah hisinan on fo moɗon, ittana on andeji kala ko jogiɗon, dikkinana on kala nawnuɓe ma nawniraɓe, ɓeydana kala jogiiɓe, okkora kala ɓe jogaki, maporɓe kaydiji ɓen fof yo Allah okkorɓe kaydiji wonduri nafa e barke, marɓe ɓe yo Allah nafirɓe waɗaɗi rewirɗi Allah. wonɓe e hoore laawuɓen kadi yo Allah hon lumbinɓe, yo Allah hon lumbinɓe, yo Allah hon lumbinɓe e hoore jam moƴƴere. musidɓe meɗen nawnuɓen fopp hato jiɓɓe cellal, Allah min torikema okkuɓe cellal sifangal okkunoɗa annabi Ayyuba alayhi salam. en toriki Allah maapiɓe faalaɓe lumbugol ɓe fof, Allah min torikema lumbinɓe sifano lumbinornoɗa annabi Yunusa alayhi salam. en toriki Allah wonɓe e nder goƴƴo e ɓiƴo, toriki a ittuɓe muɗum wano ittinoɗa annabi Yusufa ka nder koloyru. mi toriki Allah hulɓe ɓen fof maapiɓe faalaɓe hijabu, waɗu hijabu e maɓɓe sifano waɗɗiroɗa hijabu e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sayyidina Aboubacre ndi Siddique ka fammere makko, ya rabbal alamin. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓen fof ɓeydanɓe wannaɓe barki e muɗum sifa ko waɗannoɗa annabi Suleyman alayhi salam. mi toriki Allah ñeeñuɓe meɗen ɓen fopp waɗu barki e ñeeñal maɓɓe ngal sifa ko wannoɗa ñeeñal e annabi Dawuda alayhi salam. en toriki Allah sukaɓe meɗen yeɗɗuɓe jogiiɓe doole ɓen, ɓaynelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki haray julɗo jogiiɗo doole ko on ɓuura yiɗede ka Allah e di julɗo fofuɗo, okkuɓe cembe e doole e cuucal sifa ko okkunoɗa annabi Musa alayhi salam. en torki Allah subhanahu wa ta'ala on sukaɓe meɗen ɓen fopp yo Allah rewnuɓe aynaɓe hiwaɓe, waɗaɓe ardotoɓe ka diina e ka dawla. ɓe ɓiɓɓe mum feewi ɓen fopp torki Allah yo Allah tabintinɓe e hoore pewal ngal. wata Allah hollu en e ɓiɓɓe meɗen sina ko goɗɗo yeli mooli yeli faala, ya rabbal alamin. en torki Allah kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli ko Allah woni fewno, yo Allah on fewnanmo, ya rabbal alamin. yo Allah taw ndu sumayeru feƴƴundu ɗo inchallahu en fopp meɗen, enen e mawɓe men e ɓey gureji meɗen e dernagal julɓe ɓen fof meɗen e rinɗinama e natugol yiite jahannama. Allah min tororima inɗe maɗen fopp e sifaji maɗen fopp. Allah dandumen min sirkalngol ma hara meɗen andi, Allah dandumen min sirkalngol ma kadi hara men anda. Allah min tororima inɗe maɗen e sifaji maɗin fopp. min toriki Allah okkumen battane moƴƴo, Allah okkumen battane moƴƴo, Allah okkumen battane moƴƴo. ɓawo ɗum ɗo fof e torori Allah inde makko ɓurde mawde nden tawata so torrama nde o jaabinay, so monorama nde o danday, so insinorama nde ko o danday. Allah min torikema okkor men lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah feppindinayɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fopp e nder leydi ndin haramo bonna hula e leydi ndin, okkor men ɓen lamɓe, ya rabbal alamin. Allah waɗumen menen kadi laamateri fewndi nunɗudi hulori, Allah teddinayɓe lamɓe ɓen e yiɗuɓe lagine ɓiɓɓe lagine e dendagal leyɗe julɓe luttuɓen fopp, ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗo fof musidɓe julɓe tedduɓe, komi faalete e andintinde e nder o minitaji ɗo hara inchallahu suumaye yeehi goto e meɗen anda si tawi suumaye arowo kadi o tawtaymo. Allah min torikima tawno men suumayeji hewɗe jaɓanaɓe. o feƴƴuɗo ɗo en hoori balɗe 50 yo Allah taw hara o jaɓani en. joginoɓe nawnaji wawari horugol, Allah ko ammani cellal sellimɓe. joganoɓe wawari horude, Allah ko an wawi accitude goɗɗo ittuɓe kaɓe goƴiɗon. Allah mi torikema runkunoɓe horugol saabu tampere ɓilla e mapare, Allah ittaɓe ɗum ɗon newnaɓe tawnaɓe suumayeji hewɗi. Allah taw hara heɓuno jemma leylatul qadr, ya rabbal alamin.
en hoori balɗe capanɗe tati. Balɗe capanɗe tati sa hoori ɗe no haala hawlireede noon wono nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki noon man sama ramadana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min zambi. haray balɗe capantati ñallal be ko Allah yoɓay ma ko balɗe 10. ñallal be ko balɗe 10. sen ƴetti noon balɗe 10 e multiplié nde laabi capantati ɗum ko hawrata ko balɗe 300 ko ɗum woni 300 jours ko ɗum Allah yoɓay ma ko ɗum Allah iniga deftere makko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. sa arɗoyke Allah e moƴƴu gotum pet o yoɓete 10 wanowa muɗum ha capanɗe 7 ha 7 ha guluje 7 ha hara tawata anda adadu muɗum si wona kanko Allah. joni noon balɗe capanɗe tati ɗen o yoɓama balɗe 300. enen julɓe ɓen ko balɗe 360 woni e nder hitande nden. joni noon si tawi lewru suumaye noon tun ƴetti balɗe 300 haray ko balɗe jelu luttiren ɗo en timmi hitande nden haray ko balɗe 60. ko balɗe jelu kadi waweten horugol fiyen timmin ɗen balɗe 60 ɗon ɓay ñandal ɓe ko balɗe 10 yoɓeteɗa ko balɗe 6 ɗeɗo wiyete 6 juldandu. 6 juldandu wona farilla horugolle ko sunna kono noon ko sunna yiɗaɗo ya horu balɗe 6 pet o yoɓama yeru embere balɗe 60 o inni ɗon kadi sa waɗi ɗen noon haray a yoɓete baraji wa horuɗo hitande timmude fi honno suumayo ƴettanima balɗe 300 a watti 6 juldandu a heeɓi balɗe 60 60 tawi 300 woni 360 ko 360 jours woodi e nder hitande wonande lebbi julɓeɓe. ko yen wakkilo hooren ɗeɗo horugol ɗeɗo koɗe sunna na farilla. sa hoori suumaye Allah newnanarima horugol ɗeɗo hay hunde waɗɗakima inchallahu yo Allah jaɓane ko horuɗa kon kono noon haray a timminari baraji horuɗo hitande haray heeɓi noon balɗe 300 hoorade kono man kamma 60. joni noon horugol ɗeɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki mo hoori suumaye o jokkintini ɗon o watti ɗon balɗe 6 mo wawi wa horuɗo hitande. hiɗa wawi masalan no juulirano ɗon e tenen a wawi fuɗɗade talata haray hino sella kaka donkin tawata joni balɗe 3 arije ɗe arane ɗen fo ñande julde e bimbiti julde si tawi kaka donkin ɗen noon haray ɗe horatake. amma noon ka suumaye ɗo a faala fuɗɗoto bimbi julde woodi fuɗɗiɓe bimbi julde jokkidira ɗon kadi haalannoya ɗum haray no laɓa no moƴƴi ko ɗum ɓuuri e moƴƴude. si ɗum ɗon newaki ko ya eto heɓa balɗe 6 e nder juldanu mum no ɗe heɓori wo no ɗe timmiro wo jogandema bimbi julde ha ñande inna juldanu ndu no maayi eto hoora balɗe 6 fiya ñentin o sunna nelaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam. si tawi ɗum a hoori hande acci jango ɗum kadi haray hino sella. si tawi kadi a awlitanike hara ko a wowɗo hoorde tenen e alkamisa fiɓande ñande anniye on ɗon kadi haray no sella a heɓa baraji horuɗo tenen on heɓa kadi baraji horuɗo kadi 6 juldanuje ɗen ka alkamisa kadi waka zalik. si tawi ka awlitanoyke kadi 14 15 ko wiyete kon ayyamul biidi ñalaɗe daneje ɗen a fiɓuri ɗon anniye on ɗiɗi noon kadi haray ko ɗi sunna haray hino sella. almuhimmu essentiel on plus important on ko ya eto heɓa balɗe 6 e nder juldanu ɗum aɗo juldanu ɗum ndu mayde. si tawi noon joni hara ko ñawliɗo sabu nawnare ma ñawliɗo sabu seteyagal hari himo e voyage ma hara ko ñawliɗo sonnajo sabu jibingol makko ma hara ko ñawliɗo sabu yiwgol ellaji makko ɗin ko woni règle ji makko ɗin. ene ko honno gerata ko ɓuri e moƴƴude e laɓede si a wawai yoɓtude ko ñawliɗa kon ha gayna watta ɗon 6 juldanduje ɗen haray ko ɗum ɓuri e laɓede. si tawi wawata hejjidude fuu e nder lewru juldandu ɗum horuma balɗe ma 6 juldanduje ɗen ha gasa ɗo yo lewru ndu lannude ɗo yo ndu mayde ko ñawliɗa kon e nder suumaye yoɓita ɗum noon aɗo oya suumaye kadi arde haray hino seldirani e konguɗi karamokoɓe ɓen. kono a wata hawtindirde ɗon si tawi noon wawata heɓodude fopp e nder lewru ndun haray ƴettu 6 juldanduje ɗen haray hino sella e konguɗi karamokoɓe fi honnon suumaye ko ñawliɗa ko hiɗa wawi yoɓitude ha e sabbordu suumaye oya suumaye aroyo. kono amma 6 juldanduje ɗen koye nder nduɗo tuwoni ko hoorete si wona hara ko sabu jogiiɗo gantoji go'o ɗulle kadi hara hina ɗuɗuɗi ha. joni noon almuhimmu ko falɗe wiwde ɗo sonnajo ñawliɗo on yo jogu yo yoɓu yo hooru 6 ɗen ka nder juldanu ɗo o yoɓitoya ko ñawli ko yoɓitiroya seeɗa nde newanimo wo ado oya suumaye arde. mi fellito masalaji ɗin ɗon
sa wawai heññidude masalan hiɗa ñawli balɗe jeego e suumaye a wawai horde ɗen jeegoje ha gayna hara juldan ɗum lannari watta jeego juldan ɗum fa biha wa ni'ma ko ɗum ɗo ɓuure laɓede si tawi ɗi wawata tawtidirde a wawata heññidude yoɓugol ko ñawliɗa kon e suumaye watta jeego juldanuje ɗen haray juldandu ɗum ndu lanni terto ɗon ko ñawliɗa kon taho hooraji balɗe ma jeego ɗen e juldandu sa gayni ɗen ɗon ɓayɗen ɗon ko wonɗe e feƴƴude kaka juldandu ɗo tun ɗe hoorete si wona sabu gantoji go'o ko ñawliɗa ko yoɓitoya par après nene aicha radiyallahu anha ɓe maki menen men laatinoke meɗen yoɓiteyno ko min ñawli gon e suumaye ha e sabbordu suumayego ko ɗum holli jaka yo hino wawo nennade ko ɗum holli jaka yo hiɓe hoorayno wole jeego juldanu ɗum noon sikkita kasi tawi ko gollitiraynoɓe sunna si tawi noon ɓe inni hiɓe yoɓayno ko ɓe ñawli gon e suumaye ha e nduya sabbordu suumaye ko ɗum holli jaka hiɓe adorayno ɗeɗa haray hino wawa sellugol inchallah haray nayen sattin nayen woopu sunna on kadi si tawi waway hejjidude yoɓa ko ñawliɗa kon ha gayna watta ɗon jeego juldanduje ɗen ko ɗum ɓuuri laɓede si way wawatama heññidande hooru jeego juldanduje ɗen e nder juldandu si juldandu feƴƴi suumaye yeru ko ñawliɗa kon yoɓitoya leere ɗo e oya suumaye arde ko ɗum toriɗen jamanu inchallah fillito ɗen haray hoorugol ɗe wona farilla ko ɗe sunna haray kadi hoorugol ngol e tenen e alkamisa ɗum kadi ko sunna hoorugol 13 14 15 kala lewru ɗum kadi haray ko sunna suɓugol ñallal gotal kadi pet hara na juma tun hara wona asewe tun hoora ɗum kadi ko sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki kala on hooruɗo ñallal gotal fi allah woɗɗintino ya yeeso makko e yiite jahannama yeru ka embere ka yarete duuɓi 70 laakara ma ɗum settoji ma ndunguji 70 laakara ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe maaki joni noon ko ɓe inni man sama yawman fi sabilillahi ba adallahu ma ɗum zahzaha allahu wajhahu anin nari bidhalika alyawmi 70 kharifa aw kama qala alayhi salam ɗum ɗo haray ɗo fof ko sunna haray nayen innu kadi ɓay sumaye o yehi en accirini horugol ko en wakkilo wallitoren ɗi ɓalli meɗen cellal majji sabu horugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe make hadis fi kala kargo koɓe gono lo'inimo ɓe ni wo suumu tasihu hoore son hoori tun on sellay on heɓay cellal haray noon son landi hay médecine on tigi docteur ɓe ɓe ni horugol ngol hino wonnani e ɓandu ndun e cellal fi hon no fowtinay ɓandu ndun fowtinay fulkuru ndun e unugol ñande ɓe ñande ñameteji kayru kandu fototo no tawa e ko addi kon korka fi ɗeytugol ɓellere nden ɗuytugol kadi fay wingin kori on e ɓandu bani adama ɓeydanamo kadi kulol allah kullo korka kanko addira ko fi kulol allah kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ko fi yen waw hulugol allah to tawa ko ɗum addi korka kan kadi haray si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe eto e wakkiloɗen tabiten kadi ɓawo suumaye ɓuri ko tabituno ɗen kon e nder suumaye no tawa e ko tabintinta en kon ɓawo suumaye no wonirnoɗen noon e nder suumaye ko jangaynoɗa alqur'ana on kon hay si tawi a jangirta ɓawo suumaye wannoɗa jangirde ka suumaye kono eto ñande be ñande ko jogiɗa occupation wo ko jogiɗa golle wo eto ñande be ñande hay so tawi ko hisbu goto jangama si hisbu newaki ñande ɓe to heɓa hay say ko rubu si ɗum ɗon newaki musidɗo julɗo tedduɗo bandirawo tedduɗo ñande be ñande eto hay so tawi ko page goto sengo woto qur'an ngo janguɗa haray noon lo'ere nden ko ɗo ɓuuri e hattude kono watta ɗum ɗon mankire no tawa kadi ko hanɗen wakkilade kon kadi heɓugol naafilo hay so tawi ko darɗe ɗiɗi ka suudu ɓawo on tigi julde geeƴe ka suudu maɗum ado a juulude subaka heɓa darɗe ɗiɗi ɗe naafuɗa ko wurnitirta ɗum ɗon suudu ma ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo so yo o yama joddi darɗe ɗiɗi ɗe o juulo yewmal qiyama o ina jaka mi juulayno ko ɓuri ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewno ɓe hewti madinatul munawwara ɓay ɓe hewti ko ɓe adino wasiyade madina yankoɓe ko ɓe inni
ayyuhan nas kono yo yimɓe ati imu ta'ama nyammine nyamete itte sadaka musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo fodde himo waawi yo ittu sadaka mawɓe ɓen ɓe memaki hayyimoɓe ko wi sadaka lannata jawdi julɗo ma naqasat sadaqatun min mal ma naqasat malum min sadaka ha hande goɗɗo ittari sadaka o perdi jangugol qur'an e juulugol e ittugol sadaka wallahi ko ɗum nafata neɗɗo yawmal qiyama fuɗɗande makka kaburu makko wo ɗiɗaɓum ɗum ɓe inni atimu ta'ama nyammine nyamete ɗiɗaɓum ɗum ɓe inni wo afsu salama sakide salminago sa fotti e goɗɗo hiwrodire salminamo noddamo e téléphone humpitoɗamo tammum kumɓe maki wa sallu billeyli wannasu niyam tadkhulul jannata bisalam wo imme jemma juulom hara yimɓe ɓen foppo hino ɗani mo be no hoyɗude hino hirude no koro karannade immoɗa ɗon doyi yaha salligoɗa ha moƴƴa fewta rabbu samawati wal ardi waɗugol ɗum ɗo jemma ɗum ɗo na yingo ɗum ko waɗirte ɗum ni fi Allah sabuna goto rentama sina taguɗoma on hara noon na wiyetoygol kadi kala ka tumba ka yimɓe ɓe mowondi harɗa soƴƴo ɓe naye kare en mbaɗa hungi nayeɓi walu juulugol mbiɗanaki jemma kono no wadde min mino nafugol la ɓen ɓe wonɗa wolande ɗum hay goto e maɓɓe yoɓatama goto e maɓɓe ɓe anda joddi ko wiyete ko julde ko andi joddi julde ko andi joddi dewal wo ko Allah subhanahu wa ta'ala wata hollu dewal mangal hay e goto si wona on yoɓayɗoma anduɗo valeur ko wonɗamo e rewde ko kangal juutingol mi toranike hoore an Allah mi toranike mawɓe an e mawɓe moɗon e dendangal julɓe ɓen yo Allah okka en fuu meɗen battane moƴƴo mi toranike dendangal julɓe wonɓe e ndarude ɗo e ndaro yeyɓe kadi e feƴƴinoyɓe nde yewtere ɗo hara ko liwajihillah mi toriki Allah yo Allah feƴƴinoyi on sirate mi toranike hoore an e dendangal mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe e wonɓe e ndarude ɗo e ndaro yeyɓe feƴƴiniro yeyɓe nde yewtere ɗo liwajihillah mi toriki Allah yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah okkor kala mo jogaki yo Allah ɓeydan kala jogiɗo yo Allah danden sikkugol gayni hara gaynari yo Allah danden en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah danden en shirkal ngol hara en anda Allah min torikema meɗen yalti e dewal ko ɗum woni e lewru sumayen feƴƴiri no naatede goɗɗugo kay dewal go kadi yafu men bakkatuji amen ɗin ɗi fappu majji janɗuɗi ɗin e fanɗuɗi ɗin suuɗiɗi ɗin e feeñuɗi ɗimen andi fimu e ɗimen anda fimu ɗimen tewi men waɗi e ɗimen falji men waɗi e ɗimen waɗi tawata men anda kadi ya rabbal alamin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wonno ka page meɗen Facebook lawol kisallo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles aray en sayiji ɗin si aroji ɗin inchallah en jango si tawi jon jango jaaɓi sey ko aksu muɗum kadi Allah taw hara o yaafike so jettiti en wassalamu aleykum